Ja, vad gjorde du? Ja, det var bra. Hey baby. Hi. How are you? Welcome. Thank you. Hon är madame Hans. Va? Babe. Hey sweetheart. Miss you. Good, miss you. Ni karibu bro. Ni karibu cha. Icara humura Bebe. Chérie? Uyu ni umuhungu mushiki wanjye rero bamwita Bruno twariganye. Bruno, uyu ni madamu wanjye. Umugore mwiza. Urakoze cyane. Chérie. Uko ubona rero ubuzima bwawe buragenze neza. Namuzanye ngo tube tumuha icumbi akanya gato mu gihe kiri kwisuganya. Ntabwo se umukwiye he? Come on, baby. What? Look at him. Reba ukuntu asa. No. Bizashinga, okay? Okay. Mufana akanya gatoya. Arabariya ni igihe gitoya ntabwo ari kimwe. Ndisiba. Ntabwo ari kimwe. No, twariganye chérie, urumva ntabwo. Ubusobanuro bwose n'ubwamuzari baza nawe. Especially him. Look at him. No. It's a shame. No. He's dirty. He smells. Bruno. Feel at home rero hano ni mu rugo, okay? Wisanzure hano ni mu rugo. Yo. Bebe. Gusa wamwakira ukamuha icyo kunywa. Uramuki? Amazi. Come on, baby. Go. Ejo nzajya kugushopingira imyenda. Sibyo? Nzakujyana gukora shopping. Turebe ko nawe wamera nk'abanyakigali bose. Murakoze. Yeah. Ibintu bizagenda neza mwari byose twese ntabwo twabigomba. Ahantu haka. Ni amahirwe. Umwana nzagufasha uzabona akazi nawe uzitaho. Nta kibazo gihari. Akazi. Yeah. Murakoze mu kuri. Yeah. Babe. Sherry, what's wrong with you? Hey, uretse. Sherry, igikombe cyawe hano mu nzu yabuze ibikombe. Nta kibazo. Mazi ntabwo ari bumanuke mu muhogo. Murakoze. No. Behave, please. No, ariko mbere yo gukora ikintu basi wakagombye kumbwira. Okay, I'm sorry, okay? Ntabwo ari iminsi myinshi nyine nahita agira. At least try uzane umuntu muzima. Look at him. Arava muri iyi ntebe. Amafaranga nayo amaze. Ntabwo mfite amafaranga yo gukoresha iyi couch. Come on, babe, stop it. Exactly. Stop it. I'm telling you, nahaguruka hano baza kureba. Ni umuhanda musa. He was my friend actually. He was my real friend, so ntabwo nari kumureka wenyine rero. Mbona ari mu buzima bubi. For a few days. Okay, mama. For a few days, okay? It's your house. What am I going to do? Good car. Ugenda umwerekana rero. Then siko zageza agahita ataha akazana. Bruno, madamu akwereka icyumba urimo ufata n'akadushe uhindure n'imyenda aguha n'imyenda wambara. Arite naye. Genda mu cyo hejuru. Okay? Kiriya cyumba cy'abashyitsi. Babe. Come on, go.
You're not serious. Kabo. Uwagize umushyitsi uza? Kama ibyumba biri muri inzu ni byinshi. N'amashuka y'umukara naguze, mfite amashuka y'umweru gusa. Araryama he? Stop it. Oya nta kibazo ndarara. Stop it. Come on, stop it. Nanjye nagure kaburi ryamye. Fata dushe yaguye imyenda imwe kuri ya myenda yanjye nkunda kwambara muri iyo myenda. Tena ku. Thank you. Naje turongera mu kanya. Stop it. Twara igikombe cyawe kandi. Kareke nakitwaye ibyo niyo kakubona. Thank you. Wait. Ibu ni icyo kunkorera. Ukazi baramugana kandi babizi akazi ariko kandi. Akazi it's my birthday. No, ndakora uko nshoboye kose ngaruke vuba vuba. Akazi ugakora buri munsi. That's a new. Hey. Ntabwo ibyo bintu wabibona. All the time ibintu ndabimora nakuzana gift nza, okay? Usikusiga utuma ntekereza ko wenda ari ibindi bintu bugiyemo atari akazi. Tujyane basi. Tujyane ku kazi basi. Ejo bundi nakubwiye ngo mfite party n'umushuti wanjye. Urambwira ngo uratendinga. At the end of the day mu gihe nageze urampagarika nk'ipoto ntiwazi. Nakazi sheri. No, today it's my birthday. Urambwira ngo nabwo uragiye. Ndabanguka ndakora uko nshoboye kose mbanguke. Today promise ndabanguka, okay? Kamanda ngiye gukora akazi kabandi. Urabanguka sangaye ntabwo ujye ubanguka urabizi neza ko hano ni saa 8. Ndabanguka tugume tuvugana ndabanguka, sibyo? Promise no kuri kandi. Nabamubeshi ariko ntabwo ari ibyo bintu ntabwo today ndisubiraho nabamubeshi, okay? Ahubwo ndi gutinda. Oya yihangane no kuri uyu munsi ugume hano please. Boss niba nyirukana tuzarya ikiza je. Buri munsi no kuvuga no se bunge nzajya ngukura hego. It's not me, it's my boss. Ni boss wanje. Your boss all the time. Ntabwo namusu ndeka akazi se je. Even on Sunday. Of course. Ili Sunday y'ubushize uri kubaho na kazi. N'uyu wa mutari safe, you come tujyana, okay? Kibazo nagaruka kujyana ikibazo ndagukeneye. Amugana ndihuta ndagaruka. Ndagaruka kandi vuba izingiye ku kazi gusa ko ubuzima bwawe buzaze. Okay, ndabyumva ndi umuntu mukuru sibyo? Ndabyumva ndi umuntu mukuru, akazi karakenewe, amafaranga arakenewe. Ariko se nta buzima. Okay? I promise ndabanguka. Uzijoro mu gitondo kaburagiye. Ndabanguka, okay? Trust me. No. Okay. Ntabwo ndi kumva n'ukuri. No. Come over. Come over. Ndabanguka, okay? Just please. That's a promise, ndabanguka, okay? Okay? Wambabariye. Okay, Okay, isaha imwe. 1 hour. Like how when you cause because 1 hour then I come no, back. No. Yeah. Kukazi ndabizi ko 1 hour itarimo no. Like how you know bintu boss amaye. Ndayitanza. Reba shira ko chronometer. Okay. Iminota 40. Come on, Iminota 40. Please, I'm laughing ariko ndikubabara bebo yana Babe. I hate you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Shishu. Happy birthday to you. Thank you. Oh. Happy birthday, sweetheart. Nice. And so,
take your gift. It's amazing. Thank you. Yeah, baby. Mbabazwa no kubona umugabo wawe nyine utakwitaho. Really? Yeah, for sure. Wow. Ni keza? Yeah. Akishimye? Nyine ibihe nk'ibi ngibi uba bikeneye mu buzima kandi ibihe by'ibyishimo sibyo ukeneye umuntu kuba hafi. Kaka njye mu kazi so isabukuru nziza. Thank you. I love you. Hello. 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 Uyu muhuye aranuka. Yabra. Kuchumuzanye. Hello. Niba kanyitweho. Niba kanyitwe. Niba kanyitwe. Niguse. Wa mwana ntawe cyumva. Wa mwana ntawe cyumva. 물론 코코 응? uraribwa haze none uramugaburiye uraribwa haze none uramugaburiye Bruno! Urantera umugore sida wo nta so mfite. Urantera umugore sida nta so mfite. Kuna byandira kagose. Bruno. Ntugira n'impuhwe kuri kuryamana n'umugore w'inshuti yawe unarwaye sida. Ntugira n'impuhwe. Nkukuye mu mwana ndakuzanye none urashaka naye kunyica. Umugore w'igishongore.
uzi ubwenge w'akarimi karyoshye kari hari nk'ak'inzoka uri gutambikije amaguru mu maha mbese inzu yabaye yayo ntajya kwirirwa nk'uvunikira uri gutambikiriza abagabo bose amaguru bose wanjye nawe hano ahantu nagukuye urahibagiwe uravuze uti yakanze nawe mwangize bro man nanjye sinjye byari bikwiye kuko ukuntu yanyakiriye yansuzugura ndanuka ndi umwana nanjye ubwanjye byanteye agahinda uvuze urama iki kirwara warangiza ukavuga ngo ukuntu nakwakiriye se bihuriye hehe n'ibi ngibi ubuzima bwanjye buhuriye n'ukuntu nakwakiriye none se ari njye ceceka aho ngaho se nyine nta soni njyewe ugiye kunsengera ugiye no kumenya iki kirwara ntazi uranyicira ubuzima warangiza ngo ukuntu nakwakiriye abantu batukwa kangahe abantu bakubitwa kangahe hari umuntu wafata umuntu ngo kubera ko yamututse yarangiza akamubaga ibyo wareye uzi ko ari ukunyica ntabwo kuko ngo ni ukwiyevanja kuko nakubwiye nabi ngo nakurebye nabuza nta soni ugize kunyangiruza urugo ugize nanjye kunyica birarangiye uranyishe kumbe n'uwo mutima wawe mbese kuguha umwanya kwanjye bwari ubugoryi bwanjye bwari ubucucu bwanjye neza mufata ku ngufu wose bwari ubugoryi bwawe ubucucu are you out of your mind ubu uri kumva n'ibintu uri kuvuga ibintu uri kumbwira uko ubyumva wowe usanzwe ufite icyo gikoko sinzi aho wagikuye uraje urakinzanira ngo hejuru y'ukuntu nakwakiriye iyo wakira neza noneho ntabwo wari kukima yigo iyo wakira neza noneho hari ukuntu wari kugishisha ku ruhande ntukime siko bimeze mwicane uri igicucu uri n'ikigoryi